Byari biteganijwe ko abanyamahanga 148 bava mu bihugu 17 byo muri Afurika, Aziya n'Uburayi bitabira imurikagurisha mpuzamahanga ngarukamwaka Expo 2016. Urugaga rw'abikorera PSF rwemeza ko abiyandikishirije kumurika ibicuruzwa bose baje, ndetse ngo hari n'abaherekejwe n'inshuti n'abavandimwe. Nubwo bidasobanurwa mu mibare, urugaga rw'abikorera ruvuga ko byitezwe ko urwego rw'amahoteli rwungukira mu guha abanyamahanga serivisi za hoteli zirimo no kubacumbikira. Gusa harabo bigaragara ko badacumbitse muri hoteli ndetse banishimira serivisi bahabwa. En fait, on a trouvé quelque part où le prix c'est pas très cher. Twabonye ahantu ibiciro bidahenze cyane, hari isuku, ni muri Remera hateganye na CSS Gisimenti. Si kure y'aho umuntu afatira taxi, umuntu afata taxi 4,000 kuhava no kuhagaruka. Ni igiciro kitari hejuru ntitubyinubira. Navuganye n'abankodesha kubishyura 100 gusa. Muri make turaharyama gusa tukarya hafi yaho. Muri restaurant ni byiza, hari isuku, harasukuye, hari umutekano. Nitwinura. N'ubwa mbere nje mu Rwanda. Nzagaruka cyane rwose. Ni igihugu cyanyuze umutima, kiratuje, hari umutekano, hari isuku, abaturage bafite urukundo tudafite cyane muri Senegal. Ni byiza. Nubwo aba bacumbitse mu bice bya Remera bahishimira, hari abandi banyamahanga bitabiriye Expo bacumbitse Sodoma hafi y'ahabera Expo binubira isuku nke n'akavuyo bihari. Serivisi duhabwa nta kibazo, ariko hari itubangamiye n'isuku, dusaba ko bajya badusukurira. Mu by'ukuri isuku nta kigenda. Hari n'ikibazo cy'amazi adahagije, biradusaba kuvoma mu mabase, ibintu ubona bidafite isuku. Right now I'm staying in Sodoma. Kugera ubu ndi kuba muri Sodoma, ntabwo bimeze neza mu masaha y'ijoro, kubera ko hari abantu usanga barara bagenda, abandi bakora uburaya, bikatubangamira cyane. Mu macumbi turimo barara mu busambanyi, ku mutekano nta kibazo, ariko urataha unaniwe ushaka kuruhuka ntibikunde. Hari n'abanyamahanga batemeye gufatwa amajwi n'amashusho, ariko bavuga ko badakunda gucumbika muri hoteli cyangwa amacumbi akodeshwa, kuko batisanzura ngo bitegurire amafunguro kandi babikunda. Aba banemeza ko batagira inshuti n'abavandimwe mu Rwanda zabacumbikira, ngo bahisemo gukodesha inzu z'abaturage basanzwe. Ni ibintu urugaga rw'abikorera runenga kuko binyuranije n'amategeko, ngo bikaba bihombya leta n'abashoye imari mu kwita ku bakenera gukodesha amacumbi. Itegeko rirahari rirerekana ko abagomba gucumbikira mu buryo bwemewe n'amategeko ari bagomba kubikora, ku buryo twibwira ko itegeko rizakomeza rigende ryigishwa ku buryo abo ngabo bafite n'ayo mazu batemera gukodesha batazagenda babikora, ahubwo ko bakwiriye kubirekera amahoteli yabiherewe uburenganzira akabikora. Turibwira ko nidufatanya n'izo nzego za leta zibishinzwe, tuzafatanya gushishikariza abanyarwanda bakodesha mu buryo butemewe ko babireka kugira ngo babirekere amahoteli abifitiye uburenganzira, ndetse anatanga n'umusoro, kuko bamugane nk'uko bivuze, wabundi uyakodesha adatanga umusoro bituma gusha ibiciro, wabundi batangaga umusoro ntashobore kubona abamugenderera muri ya hoteli ye bamusigira amafaranga, kandi abarafashe n'amafaranga y'inguzanyo ya banki. Urugaga rw'abikorera ruvuga ko hakiri kare kumenya imibare y'abanyamahanga bitabiriye Expo 2016 bacumbitse mu mahoteli n'amafaranga bayinjirije. Ni mu gihe urwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo rwitezweho uruhare runini mu kuzamura ubukungu bw'u Rwanda, dore ko mu mwaka ushize rwari ku isonga imbere y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro.